Sokrata clay Tangkhul players khuni thok ping na thumni azuba in advice aka sanga gi jiba aruri youth players ping tala na no tum hi katam kasai na football hi khani hi balance le la ngrum da cham sangai kali khatam matam khuila okay ngado chatta clay ping na thumli la hangai gi jiba ba arui open ga thai na la thau khui bai ji thau khui lang bui de off season atam hili English kala Hindi hikita spoken English class hi khring sangai atam hi off season ni mamang sangai ni kijiba ba itum football hi sang hamang rom re yang pong sep su ta mang je na retirement hi khuyora je na akham ba khalo sang na na retirement khui ga atam chitra na khisar ke ji hi aru honai na gram sang ki ni ji dai ga khangro tangai sa la nui income ba ji thata na ring khabai ba ji sagi ni yang jena hi hangai na tum jena itumi Tangkhul football players hi ka chung ba na itum thata matam khu ne tam khu hi ai la ka chung kha leipa ba me kha ka chung ba na matam khu thu gi da hi itumi thata mo chung sangai da na thumi advice kan jena off season atam hili ka shabai na tam ba hi ka thawi classy spoken English class hi ka hi khuilu ta ka akham mo khnaw ka hang thada coach la sabai commentator la sabai lang with the referee la sabai kala match analysis the football ya ayu ka chung ka pam da ne the hi ping hi sabai se re ka lai re khila kham ta khane che ne hi bai na tam phanu ro ji ha ngai ning she re